mark'ayta apachimuspa kayki munasqa llaqtamasi, porque kunan día yuyarispa kasanchik Cochabamba llaqtanchis diyata. Chantapis invitayki kuska kallpachakunapaq Señor ninchikpaq. Kay último tiempopi noqanchik sufrispa karqanchik, kay onqoyrayku porque aska llakiykunasta apamuspa karqa kawsayninchikman. Tal vez kunanqanta pukuyki, noqalla chaykunasta apaspa kani tukuy llakiykunasta, pero niyta munayki, ñawpapiqa apóstol Pablo astawan q'ipispa karqa llakiykunasta. Maypichus kinsa kutita maqasqa karqa. Ashka kutista payqa yaygorqa karcelman, Diospaq evangeliunta predikaspa. Suwasqa despreciasqa wañuy patapi, payqa kay pachakorqa Señor ninchikpi. Ladunpi sonqonpi aparqa Dios ninchik tatata. Noqanchispis munasqa kuyamasi, chayta ruwanachik tiyan sapadiya kawsay ninchikpi. Invitaspa Señor ninchikta kawsay ninchikman, porque payqa hatun promesata qowayta munanchik. Tal vez parlasani qampaq munasqa kuyamasi, aska llakiyniyuq q'ipispa kasayki. Noqa invitayki kicharinaykipak kay libro de Salmos, capítulo 23, versículo 4 nisuyki kayta. Manchikuy wañuy llantuta purispapis, mana nimamantapis manchikusaqchu. Noqawan qan kasasqaykirayku, toqnuykiwan hark'awarqayki, baraykiwantaq waqaychawayki. Señor ninchik, hark'awanchik tukuy llakiykunamanta, si noqanchik purisun, invitasun kawsayninchikman chayqa, waqaychawasun, cuidawasun munasqa kuyamasi. Ama puni qonqaychu kay k'amiyta, kay promesata. K'aya suyasaspa kasayki, watejmanta tarinapaq aska yachayta Diospaq qillqasqanpi. K'ayakama.